Assalamu alaikum kardeşler. 16-сы дәріс 28-сі бит. Әйткәндәй, мана үткән дәрестә укынык бит бер хәдис. Ул хәдис кабатланды китапта. 2 тапкыр иң азында. Гарәп китапларының бер үзенчәлеге бар. Унда еш кына мәсәлән 2 һүз урынына 4 һүз языла. Evet. Әйтәйек, без башкорт телендә һөйләшәбез. Батырлык, кыюлык 2 һүз әйттек бит инде. Гарәп китапларында батырлык, кыюлык, куркмау, санлык һәм башка мана шундый стиль гарәп китаплары. Кайсы бер нәмәләрне бер урында аңлаталар да, китереп тагы икенче урында аңлаталар. Был мана шундый үзенчәлек. Гомумән китап укыганда безнең шундый тойгы булырга тиеш. Мана алтын юалар бит инде бит. Бер үк нәмәне бәлки иләйбез, үзебезгә иң кәрәкле бер алтын бөртеген табыр өчен. Мана шулай карагыз. Сезгә кыен булса ла, ниндидер һөйләмдәр, һүзләр, абзацлар кабатланса ла, түзеп барыр тыңлап утырыгыз. Нимә тиһәк тә, сезгә тыңлавы миңа аңлатуга караганда бәлки сак кына еңелрәктер, шулай бит. Сезгә 10 минут кирәк ошо бер дәресте тыңлап сыгырга. Әйтәйек, дәресләрнең яртыһын тыңланыгыз, яртыһын тыңламаныгыз бит. Был сезнең ихтыярыгызда. Сездән айырмалы рәвештә миңа бер нимәне лә калдырырга ярамай. Мин баштан адагына тиклем ошо дәресләрне яздырырга тиешмен. Шуңа, кардәшләр, бергә түзәйек, белем алу мана шулай була инде ул. Артабан 28-нче бит. Бунда без нимәлә тукталгайнык? Алла Тәала бөтен нәмәне үз кулларында тотып тора. Безнең динебезнең, дөньябызның һәм бар эшләребезнең төз, тигез, дөрес булу уның кулында. Салах диника, динебезнең дөреслеге, салах ахиратика, һинең ахиратыңның дөреслеге уның кулында. ثم تلتجئ إليه سبحانه وتعالى التجاء كاملا. Шулай итеп һин Аллаһы Тәаләгә һыйынаһың. Тулы һыйыну менән. Камилан, камил, тулы, тәм, тулы һыйыну менән. Биан юслиха лака һазихи al-ашья. Аллаһ Тәалә һиңа ошо бар нәмәләрне төзекләндерһен, төзәтһен, юнәтһен. Ад-дин ва дунья вал ахира. Динеңде, дөньяңды, ахиратыңды. Ва табда бид-дин. Кама бада бихи алейхиссалату вассалам. Һәм әлбиттә был үзеңнең дуаларыңда, үтенечләреңдә диндән башлап китәң. Фа салахуд-дин ва салахуд-дунья ва салахул-ахира куллу залика биядилlah. Диндең, дөньяның, ахираттың төзекләндерелгән булуы, дөрес булуы барыһы ла Аллаһ Тәаләнең кулында. Аллаһумма джалил хаята зиядатан ли фи кулли хайр. Эй Аллаһ, минең тормышымды изгелектәр артуга сәбәп кыл. Дибет мана кабатлана был хадис булды, ләкин тагы бердә әйтәбез. Вал маута рахатан ли мин кулли шар. Үлемде миңа котылу кыл бөтә явызлыктардан. Ва тәаммал һаза ал-амр al-мугайяб аллази амамак. Уйлап кара ошо гайби нәмә тураһында, һинең алдыңда булган. Гайби нәмә, димәк, күзгә күренмәгән, безгә билдәле булмаган. Мана иртәгә нимә булыры? Ул гаиб хәбәр бит инде бит. Гайби нәмә. Мана шулар тураһында уйлап каратый. Хәл юзаду лака фил умр. Һиңә тый гомереңә нимәләр өстәләмени? Хәл юктабу лака әйям. Һиңа ниндидер көндәр языламы? Шухур, айдар, санават, йылдар, аъвам, йылдар. Әмма анналлази бақия лака минал анналлази бақия лака минал умри қалил. Әлләти һинең калган гомерең әз генә микән? Буларның барыһын да без беләбезме? Мана, мәсәлән, һезгә, миңә, якындарыгызга тагы нисә көн калган икән? Без бит инде белмәйбез, бит. Белмәйбез. Мада саякуну амрука фил ати вал qadим. Һинең эшең мана киләсәк көндәрдә
киләсәктә, буласаҡта нимә булыр икән? Әмрун муғайяб, был ғайби нәмә, был сер. Ла тәдри анһу, бының турала һин бер нәмә лә белмәйһең. Ләкиннәкә фәҡирун илаллаһ, ләкин һин Аллаһ Тәғәләгә мохтаж. وكما أنك فقير إلى الله سبحانه وتعالى في صلاح حالك في وقتك الحاضر فأنت فقير إليه في صلاح حالك فيما تستقبل من أيامك. Әлеге ваҡытта һин Алла Тәғәләгә нисек мохтаж булғаның кеүек, әлеге ваҡытта шулай уҡ һин Алла Тәғәләгә мохтаж үҙеңдең киләсәк көндәреңдә лә. فأنت تفوض أمرك إلى الله. Һәм һин үҙеңдең эшеңде Аллаһ Тәғәләгә тапшыраһың. وتلتجي الالتجاء التام إليه. Тулыһынса уға һыйынаһың. تطلب منه صلاح دينك. Һәм һин унан һорайың үҙеңдең динеңдең төҙөкләндерелгән, дөрөҫ, яҡшы булыуын. وصلاح دنياك. Һәм үҙеңдең донъяңдың яҡшы, матур, төҙөкләндерелгән булыуын һорайһың. وصلاح آخرتك. Ахиратыңдың да шулай булыуын, яғни яҡшы булыуын. بإقبال تام. Тулыһынса ынтылыу менән. وتضرع. Ялварыу менән. وحسن إلحاح وكمال طلب. Ныҡышып һәм камил талап менән талап итәң. Ысынлап та беҙ Алла Тәғәләгә ялварып быларҙың барыһын да һорайбыҙ һәм һорарға тейешбеҙ дә. فهذه حقيقة الدعاء في شريعة الإسلام. Mana шул доғаның хәҡиҡәте ислам шәриғәтендә. Ихтибар итегеҙ, ни тиклем күп итеп аңлатты бит доғаның нимә булғанын. Лингвистик яҡтан мәғәнәһен, шунан хәдистәр миҫалында ниндәй ваҡыттарҙа беҙ доға ҡылабыҙ, нимә тураһында былар барыһын да аңлатты. وَعَلَمْ أَخِيَ الْمُوَفَّقِ. Бел, минең уңышлы, тәүфиҡлы ҡәрҙәшем, бел, أن الدعاء الذي هذه المكانة العظيمة في الشريعة الإسلامية. Ошондай ислам шариғатында бөйөк дәрәжә биләп торған доға. أنت تحتاج إليه في كل شيء. Һин уға бөтә нәмәләрҙә лә ошо доғаға һин мохтажһың. Әл-хаҗ, әс-сиям, әз-зәкә. Аңланыҡ дибет. Намаҙ ҡылһағыҙ ҙа, хаж ҡылһағыҙ ҙа, ураҙа тотһағыҙ ҙа, зәкәт бирһәгеҙ ҙә, умурика дунъяуия. Һәм шулай уҡ донъяви эштәреңдә. Кулли әмрин минәл умур тахтаҗу фиһи иля дуа. Бөтә был эштәреңдә һин доғаға мохтажһың. Бында китапта нисә тапҡыр әйтелде икән, бөтә эштәреңдә һин доғаға мохтажһың. Кемдер әйтер бәлки мынаны. NLP һымаҡ бер үк нәмәне тыҡайҙар тип. Сөнки был мөһим. Быны бит мына мин әйтмәйем, был авторҙың һүҙҙәрен уҡыйбыҙ, нимәнелер төшөрөп ҡалдырырға тейеш түгелбеҙ. Кемдер бәлки ғәрәпсә уҡып ҡарап баралыр бит, уға теге тел өйрәнеү йәһәтенән бәлки ҡыҙыҡтыр. وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةُ. Һәм мына һиңә ҡайһы бер миҫалдар. Артабан шундай миҫалдар килтерәсәк автор. Бында кемдеңдер ниндәйҙер эштәрендә доға ҡылыуы тураһында. Мәҫәлән, ҡала Нәби саллаллаху алейһи ва саллям лимуаҙ бин Джабал. Муаҙ ибн Джабал тигән сахабәгә Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям әйткән: «Я Муаҙ, инни ухиббук». Эй Муаҙ, мин һине яратам. فَلَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَن تَقُلْ. Һәр намаҙҙың артынса ошоно әйтеүҙе ҡалдырма. Тәйбәт, был бик мөһим хәдис. Аллаһумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Эй Аллаһ, ярҙам ит миңә һине зикр итергә, ягъни иҫкә алырға, ва шукрика, шөкөр итергә, ва хусни ибадатик, һәм матур итеп һиңә ғибәҙәт ҡылырға. Әйткәндәй, был хәдискә таянып тегәнәй намаҙҙан һуң әйтелә торған зикерҙәргә плакаттар эшләйбеҙ бит, мәсеттәргә эләбеҙ бит, мана ошо хәдистәргә таянған, ысынлап та ошоларҙы әйтте. Муаҙ ибн Джабалгә Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейһи ва саллям шундай кәңәш бирә. وتأمل هنا لفتة عجيبة جدا. أنت الآن عندما صليت وقضيت صلاتك وفي دبر هذه الصلاة من الذي من عليك بالصلاة
уйлап ҡара ошо ғәжәйеп бер нәмәне. Һин намаҙ ҡылғанда һәм намаҙыңды матур итеп үтәп сыҡҡас, һәм уның артынса кем һиңә ошо намаҙҙы ҡылырға мөмкинселек бирҙе, шундай ниғмәтте әйләне, тип һорай. Был 30-нсы биттә уртаһында туҡтаныҡ.